Umunyapolitike Dr Kayumba Christopher yahishuye propaganda yishwe mu mwambaro w'ubutabera nk'uko we abigaragaza. Mu rubanza rwe Dr Kayumba Christopher yongeye gushimangira ko ikigamijwe atari ubutabera ko ahubwo ari ukumuvana mu rubuga rwa politike hakoreshejwe guhonyora amategeko, guhindanya isura ye no gukorera ku nyungu z'abake. Dr Kayumba akavuga ko kugira ngo ibi bigerweho habaye igisa n'akagambane k'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, ariko akabagira impuhwe avuga ko iyo batabikora batyo nabo byari kubagiraho ingaruka zikomeye kuko ngo ariko baba bitegetswe. Mu magambo ati birabaje kuba ubushinjacyaha bukomeje kuba igikoresho cya politiki, ariko nyine ndabumva nta kundi babigenza. Iyi ni Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Jyewe ndi Ntwari John Williams. Mu kanya ni urubanza mu mizi. Nk'uko asanzwe abigenza nk'umwarimu utanga isomo muri kaminuza, uko niko Dr Kayumba Christopher yagaragaye aburana kuri wa gatanu tariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 ni imbere y'inteko igizwe n'abacamanza batatu n'umwanditsi. Ku ruhande hangaye narwo hakaba ubushinjacyaha buhagarariwe n'abashinjacyaha babiri b'abagore. Ni ku nshuro ya mbere atangiye kubana mu mizi nyuma y'igihe kirekire afunzwe. Dr Kayumba Christopher mu nyeguro yatanga ingero ku nyandiko zanditswe n'abahanga, akavuga ku byo bavuze cyangwa se ku zindi manza zabayeho hirya no hino ku isi zifitanye isano n'icyaregwa. Mu bahanga agenda agarukaho harimo inzobere mu mibereho n'imitekerereze ya muntu, impuguke mu mibanire y'abantu n'abandi, abahanga mu mategeko, raporo mpuzamahanga ku rwego rw'isi n'ibindi. Dr Kayumba Christopher yinjiye mu rukiko afite amadosiye yiganjemo ibitabo n'inyandiko yifashisha aburana, bikaba byari mu gafuka gato k'umweru kagenewe guhahiramo inyanya n'intoryi. Ni twa dufuka tugura igiceri cy'ijana. Kumufotora ntibishoboka kuko ahanyura hose yinjira cyangwa asohoka haba abarinzwe bikomeye. Itangazamakuru naryo ntiryemerewe kumwegera, yewe nabo baziranye ntibemererwa kumusuza bamwegereye. Kimwe n'izindi manza za politike zidakunze kwitabirwa n'ibinyamakuru bikora mu Rwanda, mu buryo bugaragara itangazamakuru ntigitabiriye urubanza rwa Dr Kayumba Christopher. Mu rukiko habonetse gusa abanyamakuru ba BBC, ijwi ry'Amerika na Pax TV IREME News. Abandi bose basigaye bari abashinzwe umutekano. Dr Kayumba Christopher yabwiye urukiko ko atumva impamvu afungwa mu buryo bunyuranye n'amategeko no kumugeza ku rukiko bigakorwa mu nzira z'igikuba nazo zinyuranyije n'amategeko, aho yagaragaje ko n'imodoka imuzana igenda ihonyora amategeko y'umuhanda. Ati nimubwire mba nteje ikihe kibazo. Ibi byose bikora bagamije kumpungisha rubanda ruba rwaje gukurikirana urubanza. Yanavuze ko atumva neza impamvu yari buburane umutekano ukazwa ku rwego ruhanitse. Ibi kandi nako ijisho rya Pax TV ryabibonye, kuko nubwo hagaragaraga ko imanza z'uyu munsi ari nke, kuri wa gatanu umutekano warizwe bikomeye. Hari abapolisi benshi ku rukiko, haba mu marembo yarwo no hirya no hino hafi y'ibyumba by'iburanisha. Abapolisi bambaye imyenda y'akazi n'abatayambaye bagejejwe ku rukiko n'ikamyo ya polisi ifite plaque nimero RNP 134N. Mu kuburana kwe Dr Kayumba Christopher n'umwunganizi w'amategeko Maître Chef Jean Bosco bifashishije ingingo z'amategeko bagaragarije urukiko ko icyaha akurikiranyweho cyo gusambanya ku gahato kitemezwa n'amagambo gusa, ko ahubwo gisaba ibimenyetso. Bati ntitwakabaye turi hano tubana icyaha kidafite ibimenyetso bifatika kandi bidashidikanywaho, ndetse ikimenyetso cy'ibanze cyakabaye rapport médical ku bavuga ko bahohotewe na Dr Kayumba Christopher. Maître Chef Jean Bosco ati ntibyumvikana ukuntu umuntu afunga umwaka wose ku cyaha kidafite ibimenyetso. Akaba yanasabye urukiko ko abatangabuhamya bashinja Dr Kayumba Christopher bazazanwa imbere y'urukiko bakumvwa bakanahatwa ibibazo. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwakira ikirego rukemeza ko gifite ishingiro kigakurikiranwa, ndetse rusabira Kayumba Christopher gufunga imyaka 10 n'amezi 6. Ku ruhande rwe Dr Kayumba Christopher avuga ko nta cyaha yakoze, ko n'ibyo aregwa bitari gushoboka. Aha akagaragaza impamvu zinyuranye, akananyuzamo yifashisha amafoto n'ibindi bimenyetso. Yasabye urukiko ko rwamugira umwere agafungurwa agasubira mu buzima busanzwe. Aha ni mu mboni ya Pax TV IREME News ubwo twakurikiranaga uru rubanza, ariko kandi nk'uko twabibabwiye BBC na VOA nabo bararukurikiranye.
ubushinjacyaha bwasabiye Christopher Kayumba wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda igifungo cy'imyaka 10 n'amezi 6 ku byakurikiranyweho byo gufata abagore ku ngufu n'ibyaha we aburana ahakana. Yasabye urukiko kugirwa umwere rukamuhanaguraho ibyo byaha yisi bihimbano birimo inyungu za politiki. Bwana Kayumba yatawe muri yombi mu mwaka wa 2021 nyuma y'amezi make hatangiye ishingwa ry'ishyaka rya politiki yise Rwandese Platform for Democracy RPD. Ni nkuru y'umunyamakuru wa BBC Ive Bucyana wari mu rukiko. Urubanza mu mizi rwabereye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Umushinjacyaha ashinja Christopher Kayumba ko yafashe ku ngufu abakobwa babiri, umwe wari umukozi we n'undi wigaga muri kaminuza mu itangazamakuru. Umushinjacyaha yavuze ko muri 2012 aribwo Christopher Kayumba yafashe ku ngufu wari umukozi we bwa mbere yamusabye gukora isuku mu cyumba cye. Umushinjacyaha kandi yavuze ko muri 2017 nabwo yashatse gufata undi mukobwa wigaga muri kaminuza ariko akamunanira. Ni icyaha yarezwe nyuma y'imyaka 9 y'igihe bivugwa ko cyakorewe. Umushinjacyaha abwira urukiko ko umukozi yanze kubivuga kuko yabonaga Kayumba ari umuntu utinyitse kandi ko icyaha cyo gufata ku ngufu gisaza nyuma y'imyaka 10. Mu gusubiza ibyo birego, Christopher Kayumba yabwiye urukiko ko ari ibihimbano. Yafashe umwanya wo gusobanurira urukiko uko ibimenyetso ku byaha byo gufata ku ngufu bitahurwa mbere y'uko biregerwa urukiko. Kayumba avuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha mu magambo ye ari ibintu abantu biganirira, yageranyije n'ibyo abacuruzi bo mu isoko babuza abakiriya. We n'umwunganizi we Maître Sefu Ntirenganya bavuga ko ubushinjacyaha nta bimenyetso bugaragaza. Bati niba nta raporo y'umuganga ihari twaje gukora iki mu rukiko? Bongeraho ko amagambo gusa adashobora guhamya icyaha cyo gufata ku ngufu. Yabwiye urukiko ko ibyo birego byose byaje mu kwezi kwa 3 umwaka wa 2021 ubwo yari amaze gushinga ishyaka rya politike yise Rwandese Platform for Democracy. Icyo gihe kandi ngo abantu atavuze baramuhamagaye ngo bamusaba kwihutira kwisubiraho ku byo gushinga ishyaka cyangwa akabona ingaruka. Avuga ko nyuma n'ubucuruzi bwe bwose bwafunzwe. Umushinjacyaha yamusabiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'amezi 6. Kayumba we asaba urukiko kumugira umwere rukemeza ko ibyo aregwa ari ibihuha bigamije kumutesha agaciro. Urukiko rwavuze ko umwanzuro uzatangwa tariki 10 z'ukwezi kwa 2. Ive Bucyana, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Ibi bihano bushinjacyaha bwabisabiye umunyapolitiki Christopher Kayumba nyuma yo gusobanura ikirego cyabwo bugihuza n'ibimenyetso. Bomurega ko mu mwaka wa 2012 yakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato Goreti yankurije wari umukozi we wo mu rugo. Buravuga kandi ko Robert Ndahayo wari umuzamu kwa Kayumba yemeje ko shebuja yajya gasambanya n'abandi bakozi be bo mu rugo. Ubushinjacyaha burega Kayumba ko mu mwaka wa 2017 yashatse gusambanya Fiona Mutoni wari umunyeshuri we muri kaminuza ubwo uwo mukobwa yasangaga Kayumba we mu rugo amwizeza ko azamugeza mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Mu batanga bahamya bamushinja uhereye kuri yankurije avuga ko impamvu yatanze ikirego nyuma y'imyaka 9 ari uko yabonaga Kayumba ari umunyabubasha. Ubushinjacyaha buvuga ko yakomeje kubibana bimuranira kubyakira. Ibi byose Kayumba byita ibihimbano bitabayeho. Yabyise icengeza amatwara rigamije kumukura mu rubuga rwa politiki. Yavuze ko ibyo ubushinjacyaha bumuregesha ari amagambo adaherekejwe n'ibimenyetso biyashyigikira. Kayumba akunze kuburana yisunga inyandiko z'abahanga bagize icyo bavuga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Yavuze ko amagambo gusa adashobora guhamya umuntu icyaha. Yafashe ikirego cy'ubushinjacyaha kigeranye n'amagambo abacuruzi biganirira bari mu isoko igihe babuza abakiriya bagitegereje ko baza kubateza imbere. Yavuze ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza raporo za muganga cyangwa izindi z'abahanga zagaragaza koko niba iyo mibonano mpuzabitsina yarabayeho. Yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko ubugenzacyaha bwajiwe nyuma y'imyaka 9 bufotora imiterere y'inzu ye n'imyenda ye bubyomeka muri dosiye we yita ko nta kiyikubiyemo. Arafata urubanza rwe nk'urwa mbere mu mateka y'imanza aho ubushinjacyaha buregera urukiko bushingiye ku magambo gusa. Mu magambo yagize ati nitwakabaye turi hano n'ubushinjacyaha budafite ibimenyetso bigaragaza ko igitsina cyanjye cyinjiye mu cyayankurije. Yankurije umwe mu bushinjacyaha buvuga ko yareze Kayumba yabajijwe niba Kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye asubiza ko haciye igihe kirekire atabyibuka. Kayumba akavuga ko icyari ikimenyetso simusiga cy'ibirego yita ibihimbano. Hari zimwe mu mvugo urukiko rwakunze kumubuza kuzikoresha rumubwira ko zitubahisha ubushinjacyaha.
Kayumba aravuga ko ibyo aregwa byose bishingiye ku ishyaka Rwanda's Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda yashinze mu ntangiriro za 2021. Aravuga ko ubugenzacyaha n'abandi bantu bakomeye bamusabye kwitandukanya naryo arabyanga, akavuga ko bamuburiye ko kutitandukanya naryo bizamuviramo gufungwa kandi ko nta n'iki inkiko zizabikoraho. Aravuga ko wari umuzamu Ntahayo yamwihamagariraga kuri telefone akamubwira ko inzego zimujujubya zimusaba gushinja shebuja ibyo yisi binyoma. Naho kuri Fiona Mutoni wamureze ko yashatse kumusambanya ku gahato, akavuga ko kuva na mbere uyu mukobwa yakundaga ibikorwa byo kwamamara, akumva ko kuvuga Kayumba bizamukururira kurushaho kumenyekana. Kayumba aravuga ko ubugenzacyaha bwihutiye mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta imbere mu gihugu aho kubanza kumumenyesha ibyo aregwa, akavuga ko bihabanye n'amategeko. Kuri Kayumba birababaje kuba ubushinjacyaha bwakoreshwa mu nyungu za politiki. Umwunganizi we mu mategeko Jean Bosco Ntirenganya Sefu nawe yunze mu rya Kayumba avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta bimenyetso gifite. Yakigeranije n'uruhurirane rw'udukuru turyoshye kandi dusekeje twandikwaga n'umufaransa Jean de la Fontaine mu bihe byo hambere tuzwi nka Fable de la Fontaine. Aremeza ko Robert Ntahayo wari umuzamu kwa Kayumba yamuhamagaye agamije ko bahura akamugira inama mbere yo kujya gushinja shebuja muri RIB. Gusa uyu munyamategeko akavuga ko yaketse ko ari umutego yashatse kumugusha mara ukwepa. Busubiranye ijambo ubushinjacyaha bwavuze ko igihe abamuregeye batangiye ikirego cyose gipfa kuba kitarasaza. Bwavuze ko bitari ihame kugaragaza raporo za muganga zigaragaza ko Kayumba yakoze ibyaha bitewe n'igihe gishize. Bwahise bumusabira ko ibihano byazamuhama agafungwa imyaka 10 n'amezi 6 muri gereza. Kayumba ariko mu bushinjacyaha ko hari bimwe mu bimenyetso byagombye kumushinjura ariko bukabira igisa. Yasabye urukiko gutera utwatsi ikirego cyabwo rukazemeza ko ibyo aregwa ari icengeza amatwara rigamije kumutesha agaciro no kumukura mu ruga rwa politiki. Ku rundi ruhande hari aho yagarukiye abashinjacyaha avuga ko nabo batemeye gukoreshwa bashobora gutakaza akazi. Ati gusa nabo babyanze babura akazi kandi mu Rwanda iyo ubuza akazi urakena wakena ugapfa. Imvugo yazamuye amarangamutima ku bari mu rukiko, bamwe baramwenyura abandi bagasekera mu majwi yo hasi. Umunyamategeko umwunganira Ntirenganya yamusabiye kumugira umwere agasohoka mu gihome. Mu kwezi kwa gatatu 2021 nibwo Kayumba wari umaze imyaka 19 yigisha muri kaminuza yatangaje ko ashinze ishyaka RPD rigamije kwimakaza demokarasi mu Rwanda. Iri ni naryo avuga ko ryamukururiye akaga. Ni nyuma y'inyandiko ndende ifunguye yari amaze iminsi mike kandi yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, ijyamugaragarizaga inzego nyinshi zirimo umurundo w'ibibazo asa n'umutungira agatoki ngo bive mu nzira. Inyandiko atigeze ahabwaho igisubizo. Urubanza ruzasomwa ku itariki ya 10 z'ukwezi gutaha. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali.